Ruski zgib, vježba koja svojom težinom i atraktivnošću uvijek prikuplja pažnju kada se izvodi. Svi smo barem jednom kao početnici vidjeli nekog kako radi ovu vježbu i divili mu se. Bilo to uživo ili na internetu. Ruski ili apsolutni zgib najkompleksnija i najkarakterističnija osnovna vježba za naš sport. Možemo slobodno reći da ruski zgib pravi granicu između početnika i naprednijih vježbača. U današnjem videu ne samo da ću vam pokazati kako se izvodi, nego ću vam podijeliti s vama metode i savjete kako doći do savršene forme izvođenja prikazane na ekranu. Stoga uživajte u videu. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo, u današnjem videu nakon dugo vremena snimamo tutorial za ruski zgib. Iskreno nismo imali u planu ovo snimat, ali eto stvarno je puno vas to tražilo, tako da eto ipak smo se odlučili za to. Ovaj video bih htio podijeliti u par dijelova kako bi kompletno obradili temu ruskog ili apsolutnog zgiba. Evo dakle, prije samog početka videa htio bih vam ispričati po meni jednu zanimljivu priču kako sam ja počeo sa svojim ruskim zgibovima. Dakle, bio sam 7. razred i iz zajebancije smo se doslovno išli vješati po šipkama i otkrili smo zgibove, otkrili smo ruske i nešto tu i tamo smo radili sklekove, ali stvarno rijetko. I ja se kladio sa jednim prijateljem koji će prije napraviti ruski zgib. Još je bio 12. mjesec i doba petardi i kladili smo se u kutiju petardi koji će prije napraviti ruski zgib i imali smo tjedan dana za to i on je pobjedio i ja sam se nakon toga naljutio i naredna 3 mjeseca sam samo radio ruske i došao sam do toga da mogu doslovno 10 ruskih, samo šta to nije bilo dobro jer su bili na pola i neki su čak bili i na jednu ruku, ali eto, to sam radio 2-3 mjeseca naredno i onda sam prestao trenirati na 2-3 godine i kad sam opet počeo prije 2 godine vidio sam zapravo koliko mi je ostao izražen taj pull naspram puša, jer doslovno mogao sam 3-4 ruska, nekih 6-7 zgibova, dipova nisam mogao ni jedan, mogao sam možda 10-20 klekova i vidio sam koliko mi je taj pull izražen i mislim da ja snimam ovaj tutorial zato što mislim da je moja forma stvarno dosta adekvatna i to ne kaže samo ja, nego i puno ljudi i moji dečki iz tima i po tome sam zapravo postao i prepoznatljiv po tim ruskima, odnosno pullu općenito. Temelj za ruske zgibove su zgibovi, ali ne obični, nego eksplozivni. Eksplozivni i obični zgibovi se razlikuju po tome što su obični do brade, a eksplozivni barem do prsa. Ukoliko ne možete barem 5 do 10 eksplozivnih zgibova, nemojte ni pokušavati ruski zgib. Htio bih samo naglasiti da se moj ruski malo razlikuje od forme drugih ljudi, zato što dakle, ruski zgib se sastoji kao što znate od 2 dijela, od eksplozivnog pulla i od bar dipa. Ja to 70% povučem na pull odmah, ja taj bar dip koda ni ne radim, ali evo danas ću se probati malo prilagoditi vama kako bi vama bilo lakše i da vam bolje objasnim. Nakon što ste savladali eksplozivne zgibove, nađite si nekakvu nižu šipku i radite negative. To radite kako biste dobili osjećaj za taj pokret i kako bi vam kasnije bilo lakše. Dakle, evo nađite si ovako neku nižu šipku, skočite i vaš negativ će u početku vjerojatno izgledati nekako ovako. Ali s vremenom ćete se sve sporije i sporije spuštati i savladati taj pokret u potpunosti. Dakle, sad prelazimo na taj dio između eksplozivnog pulla i bar dipa, odnosno na taj prelaz, to je obično ljudima najteže. Kako bi to bolje savladali, ovdje imamo 2 gume, otpora 35 i otpora 25 kg. U početku kad to učite možete raditi sa jačim gumama, a kasnije možete raditi i sa slabijim. I kad to radite, slobodno uzmite
malo cima, kako vam bilo lakše ako ne možete bez cima. Samo pazite da uvijek držite noge ravno, jer ako savijete noge, postoji mogućnost da dobijete po glavi. Radite neko vrijeme s ovim gumama, uspjet ćete sigurno, barem jedan kakav god da bio. I kad se ispraksirate na ovom i kad mislite da imate dovoljno snage da probate pravi bez gume, probajte. Htio bih samo napomenuti da prije nego što krenete raditi ruske zgibove bez guma, ispraksirajte se dobro i dovoljno na ovim gumama. Nemojte ono sad da možete 1-2 ponavljanja jedva, probajte bar 5-6 ponavljanja da možete uvijek. Jer ako krenete sa 1-2 ponavljanja na ovim gumama, bit će vam dosta teže kasnije i bit ćete nesigurniji. Evo ekipa, došli do zadnjeg dijela videa u kojem ću vam ispričati koje su to mene greške pratile na putu do mog ruskog, a koje će vjerojatno i vas pratiti kao i sve ljude na putu do vašeg ruskog, i daću vam nekakve savjete kako da te greške najlakše ispravite. Prva i najučestalija početnička greška je ovo. Tako nemojte raditi zato što kao prvo možete se ozlijediti, kao drugo ružno izgleda i kao treće može vam preći u naviku da to stalno radite i to automatski onda nije dobra forma. To možete koristiti ono, ajde sad, ne znam, evo lupam da ste neki početnik, idete radite max ruskih zgibova i napravite ono, lupam 4 i sad prva 2 i 3 napravite ono dobra i zadnji ono kad napravite ovako, ajde to može proći. Ali sada svaki radite tako, to fakat nemojte raditi. Ja vam dakle sad mogu reći kako sam ja to ispravio. Ja sam sebi jednostavno stavio u glavu da to ne smijem raditi. Pa i ako ga napravim ovako i ne uspijem dići gore, nema veze, svejedno nisam išao raditi ovo. Jer ono, probajte si ojačati dovoljno eksplozivne zgibove i nećete uopće imati potrebu to raditi. Eventualno kod nekih zadnjih ponavljanja ako sad baš radite neki max ili nešto, i to je to. Druga najučestalija greška je kipanje. To ne mora nužno biti loše, zato što svi smo bili nekad početnici, svi smo krenuli od toga. I ako radite ruski sa kipom u početku, to je stvarno ok, jer ono, s godinama, mjesecima kako ćete trenirati, to vam se stvarno smanjuje. To vam možemo svi mi iz tima tu potvrditi, jer to je jednostavno tako. Meni je taj kip iskreno puno bio veći problem nego ovo na jednu ruku, ali to sam s vremenom ispravio i stavio sam si ono doslovno u glavu da mi noge moraju biti ravne i da ga moram vući samo na ruke i da iako dođem do davde da ne smijem savijati noge, jer nisam htio da mi to stvarno ostane u navici, htio sam imati stvarno clean ruske. Treća i najveća greška je nedovoljna posvećenost. Naprimjer, ako ćete raditi ruske jednom tjedno nećete imati nekakve prevelike koristi od toga, tome treba zaista pridavati pažnje do tog trenutka kad ćete moći par ruske kad god vi hoćete. Eto ekipa, to je bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svidio. Mislim da sam stvarno dovoljno opširno obradio ovu temu. Slobodno pišite u komentarima ili na naš Instagram profil svoj napredak i svoje progresije, da šeramo s drugim ljudima, da motiviramo zajedno druge ljude i da svi zajedno napredujemo. Eto, to bi bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svidio, uživajte, vidimo se u sljedećeg videa.